Umuziki nyarwanda ukomeje gutera imbere cyane kuko ni kimwe mu byinjiza amafaranga menshi cyane binyuze kuri social media platform zicuruza umuziki kandi bigatuma n'abawukora bamamara. Muri ino video tugiye kurebera hamwe top 10 y'abahanzi b'abanyarwanda bakurikirwa cyane ku rubuga rwa Instagram, aho bamwe bakurikirwa n'abarenga miliyoni abandi bagakurikirwa mu bihumbi magana. Turaza guhera ku mwanya wa 10 nk'ibisanzwe tumanuka tujya ku mwanya wa mbere, aho tuza kuhasanga umuhanzi ukurikirwa cyane kurusha abandi mu Rwanda. We nta kindi usabwa uretse gukora nanjye kuva ino video itangiye kugeza irangiye kugira ngo uze kumenya neza abo bahanzi abo ari bo, aho tugiye kujya tureba umuhanzi tukareba umubare w'abamukurikira ndetse tukareba n'indirimbo yakunzwe cyane kurusha izindi. Wibuke kutubwira wakunze kurusha izindi muri comment. Natinze reka dore ku mwanya wa 10 aho tuhasanga umuhanzikazi witwa Ingabire Jeanne d'Arc Butera, yamenyekanye ku izina rya Butera Knowless. Ni umuhanzikazi ukomeye cyane mu Rwanda kandi akaba yaramenyekanye cyane muri Afurika ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Ni umwe mu banyarwandakazi begukanye ibihembo bikomeye cyane, aho yaje kwegukana igihembo cya Primus Guma Guma Superstar mu myaka 8 cyamaze gihanganirwa mu Rwanda. Ni umunyarwandakazi wenyine wabashije kwegukana iki gihembo, bigaragara nkaho ari umuhanzikazi ukomeye cyane kurusha abandi mu Rwanda. Kugeza ubu Butera Knowless gukurikirwa n'abarenga 328,000 ku miyoboro ya YouTube. Urumva yuko ari abasubscribers benshi cyane, akaba afite indirimbo yakunzwe cyane kurusha izindi yise Te Amo, imaze kurebwa n'abarenga 1,300,000. Urumva yuko ari views nyinshi cyane, akaba byatumye Butera Knowless akomeza kwigira imitima ya benshi, akaba yagaragaye kuri uyu mwanya wa 10. Uratubwira indirimbo Butera Knowless wakunze kurusha izindi. Dukomeje ku mwanya wa 9 turasanga umuhanzikazi witwa Bwiza Emerance, wamenyekanye ku izina rya Bwiza. Uyu akurikirwa n'abarenga 460,000 ku miyoboro ya YouTube. Urumva yuko ari abantu benshi cyane. Uyu ni umwe mu banyarwandakazi bakomeye cyane mu bijyanye n'umuziki, aho akora ibitaramo bikitabirwa na benshi. Bafite indirimbo yakunzwe cyane kurusha izindi yise Ahazaza, imaze kurebwa n'abarenga 5,900,000 ku miyoboro ya YouTube. Urumva yuko ari abantu benshi cyane, akaba byatumye uyu Bwiza Emerance akomeza kwigira imitima ya benshi, akaba yagaragaye kuri umwanya wa 9 w'abahanzi ukurikirwa cyane kurusha abandi mu Rwanda ku rubuga rwa YouTube. Dukomeje ku mwanya wa 8 turasanga umuhanzi witwa Kwizera Jean Bosco, wamenyekanye ku izina rya Juno Kizigenza. Uyu akaba umwe mu bahanzi bakomeye cyane mu Rwanda, ari gukurikirwa n'abarenga 554 ku miyoboro ya YouTube, mu gihe afite indirimbo yakunzwe cyane kurusha izindi yitwa Igitangaza yakoranye na Bruce Melody ndetse na Kenny Soul. Kugeza ubu imaze kurebwa n'abarenga 8,900,000 ku miyoboro ya YouTube wa Juno Kizigenza. Ibi byatumye Juno Kizigenza akomeza gukundwa no kwigarurira imitima ya benshi, akaba yaje kugaragara kuri umwanya wa 8 w'abahanzi bakurikirwa cyane ku rubuga rwa YouTube kurusha abandi mu Rwanda. Dukomeje ku mwanya wa 7 turasanga umuhanzi witwa Mugisha Benjamin, wamenyekanye ku izina rya The Ben cyangwa se Tegabi cyangwa One of Kind bitewe n'uko wowe umwita. Uyu nawe akaba umwe mu bakurikirwa cyane ku rubuga rwa YouTube, kugeza ubu ari gukurikirwa n'abarenga 318,000. Urumva yuko ari abasubscribers benshi cyane, akaba afite indirimbo yakunzwe cyane kurusha izindi yise True Love, imaze kurebwa n'abarenga 9,500,000 ku miyoboro ya YouTube. Urumva yuko ari views nyinshi cyane, akaba byaratumye The Ben akomeza kwigira imitima ya benshi mu Rwanda, muri Afurika ndetse no ku isi muri rusange. Akaba byatumye agaragara ku mwanya wa 7 w'abahanzi bakurikirwa cyane kurusha abandi mu Rwanda. Dukomeje ku mwanya wa 6 turasanga uwitwa Mugisha Fred Robinson, wamenyekanye ku izina rya Element L. Uyu akaba umuhanzi ukomeye, ibyongeyeho akaba umuproducer ukomeye cyane. Umwe mu bahawe ibihembo bikomeye cyane, aho yaje kwegukana igihembo cya Best Producer of Africa 2020. Bigaragara yuko Element L ari umuproducer ukomeye cyane, ufite ubuhanga budasanzwe mu gutunganya ndetse no gukora indirimbo. Afite indirimbo nyinshi zagiye zikundwa kuko n'umwe mu baciye agahigo ko kugira views nyinshi ku rubuga rwa YouTube, aho buri ndirimbo asohoye irebwa n'abarenga miliyoni. Kugeza ubu afite indirimbo yakunzwe cyane kurusha izindi yitwa Fou de Toi yakoranye na Bruce Melody ndetse na Ruskana, imaze kurebwa n'abarenga 330,000 ku rubuga rwa YouTube ku muyoboro wa YouTube wa Element L. Kugeza ubu ari gukurikirwa n'abarenga 685,000. Urumva yuko ari abantu benshi cyane, akaba byatumye Element L agaragara kuri umwanya wa 6 w'abahanzi bakurikirwa cyane kurusha abandi ku rubuga rwa YouTube mu Rwanda. Tudatinze tugiye kujya muri top 5 cyangwa se mu bahanzi 5 ba mbere bakurikirwa cyane kurusha abandi. Gusa mbere ko tubageraho,
nagira ngo nkwibutse niba ari ubwa mbere cyangwa se ukaba usanzwe kuri wacu wa YouTube, ukaba utarakora subscribe, ufungure n'inzogera wayikora kuko ni ingenzi cyane kandi ikaba n'inkunga ikomeye kugira ngo utazacikwa na update z'ubutaha. Wibuke kutubwira muri comment umuhanzi ukunda ndetse n'indirimbo ye wakunze cyane kurusha izindi. Tudatinze reka dukomeze ku mwanya wa gatanu, tuhasanga uwitwa Rukundo Nsengiyumva Christian wamenyekanye ku izina rya Chris Easy. Uyu nawe ni umwe mu bakurikirwa cyane ku rubuga rwa YouTube kuko kugeza ubu ari gukurikirwa n'abarenga 768,000. Urumva yuko ari abasubscribers benshi cyane, akaba afite indirimbo yakunzwe cyane kurusha izindi yise Jugumira yakoranye na Philipita, imaze kurebwa n'abarenga 15,000,000 wa YouTube. Uyu kandi akaba umwe mu bakora collabo zigakundwa cyane, twavuga nk'indirimbo yitwa Bana yakoranye na Shafi, maze kurebwa n'abarenga 17,000,000 ku mubare wa YouTube wa Shafi. Amaze iminsi kandi akoranye indirimbo n'umuhanzikazi witwa Utah Nice bise My Mind, nayo ni indirimbo yakozwe cyane bituma Chris Easy yakomeza kwigira imitima benshi mu Rwanda, muri Afurika ndetse no ku isi muri rusange. Dukomeje ku mwanya wa kane turahasanga uwitwa Itayiwacu Bruce wamenyekaye ku izina rya Bruce Melody, Munyakazi, Igitangaza, Yuhu ndetse n'andi bamwita. Uyu kugeza ubu ari gukurikirwa n'abarenga 1,20,000 ku muyoboro wa YouTube. Ni umwe mu bakora ibitaramo bikomeye cyane kandi akaba afite indirimbo zagiye zikundwa kubera akoranye n'abandi bahanzi bakomeye cyane. Kugeza ubu afite indirimbo ye yakunzwe cyane kurusha izindi yise Katerina, imaze kurebwa n'abarenga 15,000,000. Urumva ko ari views nyinshi cyane, bikaba byaratumye Bruce Melody akomeza gukundwa cyane, akaba yagaragaye kuri umwanya wa kane w'abahanzi bakurikirwa cyane kurusha abandi mu Rwanda. Dukomeje ku mwanya wa gatatu turasanga abaramyi babiri, umugore n'umugabo, ari bo Papi Keleva ndetse na Dorcas. Bari gukurikirwa n'abarenga 1,280,000 ku muyoboro wabo wa YouTube. Bamenyekanye mu ndirimbo zo guhimbaza Imana aho baririmba mu njyana ya gospel. Bafite indirimbo ya mbere yakunzwe cyane yarebwe n'abarenga 61,000,000. Urumva ko ari views nyinshi cyane, bikaba byaratumye Papi Keleva ndetse na Dorcas bakomeza gukundwa cyane ku rwego rwo hejuru. Dukomeje ku mwanya wa kabiri turasanga uwitwa Ngabo Medal wamenyekanye ku izina rya Meddy. Kugeza ubu niwe wenyine wabashije guca agahigo ko gukora indirimbo ikarebwa n'abarenga 1,100,000 ku rubuga rwa YouTube mu bahanzi bose bo mu Rwanda. Afite indirimbo yakunzwe cyane kurusha izindi yise Slowly, imaze kurebwa n'abarenga 1,135,000. Kugeza ubu Meddy ari gukurikirwa n'abarenga 1,160,000 ku muyoboro wa YouTube. Urumva yuko ari abasubscribers benshi cyane, bikaba byatumye Meddy agaragara kuri uwo mwanya wa kabiri. Dukomeje ku mwanya wa mbere turasanga witwa Israel Mbonyi ukurikirwa n'abarenga 2,200,000. Kugeza ubu niwe munyarwanda wenyine wabashije kuzuza abarenga 2,000,000 ku rubuga rwa YouTube. Akaba afite indirimbo yakunzwe cyane kurusha izindi yise Ni Nasiri, maze kurebwa n'abarenga 1,95,000. Urumva yuko ari views nyinshi cyane, bikaba byaratumye Israel Mbonyi akomeza gukundwa cyane ku rwego rwo hejuru. Witwaye nyuma ino video ndagushimiye cyane, nizeye ko wakoze subscribe ugafungura n'inzogera kugira ngo utazacikwa na update z'ubutaha. Ariko kutubwira indirimbo ukunda cyane ndetse n'umuhanzi ukunda cyane kurusha abandi mu Rwanda.